ahma sa in kan video min clear saktu te Christmas chibai vek ule voin Christmas hi intan ni duam tak lo ni sela intan ni tha lo ni se ti in du sakna kan hlan ma sa cheu ani tunjuma chuan topic dangdeu hlek lu chilta ila Arsenal hian English Premier League te bula ma hroi tu ni chungin Christmas an mangta ania Hemilet lingchia hian Wolverhampton hian English Premier League te bulmonga omchungin Christmas an mangve bokani ti chuan kan soitur bera chu English Premier League a hian Christmas laya te bula ma hroi tu hi an champion thinem Christmas laya te bulmonga om hi an relegate thinem English Premier League ka thil thleng to te atangin thil om dan le ni dan kan soi zau don ani relegation lam hi thlur masata ila English Premier League ka te bulmong lama om team pathum an relegate dona tuna hian Christmas laya te bulmong lama om team te chu West Ham Burnley le Wolverhampton te anni Premier League history a Christmas laya te bulmong lua tu hi season topa an relegate tlang puya relegate pumpela in hamtan hi za som pani chau ala omani hetiang huna hian te bulmonga om team samthum pathum zinga team pali chawin relegate an la pumpela team somni pakwa an relegate zui history and chuan Wolverhampton tan hian him chance aw meu lavani te bula som pakwana om chunga Christmas mangte po anin hamtan ain anin hamtan lo atam zoka anin hamtan hi za somli panga ni in anin hamtan lo hi za somnga panga ania hemi position a hian tun ang huna team samthum pathum om to in chungsinga team som panga chu anin hamtang le theya team som pariat ero an relegate zuyani history and hian Burnley tan ngai thatna chi ani lo te bula som pariana om chunga Christmas mangte ero anin hamtan atam leya anin hamtan hi za somruk pali la yatling tuna he position a hian West Ham anom meka hetiang huna hian Premier League chanchina team samthum pathum om to in chungzinga team somni pakhat chu anin hamtanga team som pani ero an relegate West Ham hian engtak thlengve angmo makvedeu ero Premier League chanchina hian Christmas laya point som aya tamlo lo chuak chunga season topa relegate chuang mia lo relegate pumpel hi team pali lai an lo om towa sangni pali sangni panga season khan West Brom te sangni sompathum sompali season a Sunderland te sangni sompali sompanga season a Leicester City te sangni somni pani somni pathum season a Wolverhampton te kha anni ho hian Christmas line point som theu chau an lo chuaka point som aya tam lo chuak ling man lo te anni ma se season topa ero an relegate chuang mia lawa Wolverhampton phei hi chu te bula som pathumna a mor bokin anin vor sang man le Priate latana thabok chu English Premier League chanchina Christmas laya te bulmong lama om team pathum relegation zone om chunga Christmas mang team pathum te season topa an vain an him kim vek ngai lova tu emo bertal hi chu an relegate zui ngei thin ani team pathum zinga pani in relegate an pumpel tum som pani om to in team pathum zinga team pakhat chawin relegate an pumpel tum som pasari om to boka Christmas laya relegation zone om team pathum te an vaya an relegate zui tak vek chumli om to bokani hetiang anga akal zui zelani nga chuan West Ham Burnley le Wolverhampton atangin tu emo ber hi chu an relegate ngei don ati ngam Premier League chanchina hian Christmas laya din mun thadewa ding si ma se season topa relegate ta thau zinga Christmas laya din mun thabera ding chu sangni som pakhat season Blackpool khan nia Christmas line point somni pani an neya te bula po somna an omwanga ma se season atop meu chuan point som thum pakwa chau nain te bula som pakwana amoran boka an relegate chu wangin tundin huna te bula bottom 3 chunglam ami team engemozat hi in thada thei anla nebik chuang lavani champion lam soikai ta ila Arsenal in English Premier League te bula ma hroi chungin Christmas an mangta a Christmas laya te bula ma hroi tu hi tun season chiartel lovin club som pakhat anom to Manchester United Liverpool Chelsea Arsenal Manchester City Newcastle Blackburn Leicester City Aston Villa Leeds United le Norwich City te annia Christmas line Manchester United hian chumsari ma an hroi towa chumnga an champion zuya Liverpool hian chumsari vek ma hroi to in chumni an champion zuya chumnga lai an champion zo lavani Chelsea ero in Christmas line chumnga ma an hroi towa an champion zui veka
Chelsea hian Christmas laia ma an hroya piangin champion no moi an choi zui ngei Arsenal hian tumli Christmas lain man hruai towa chu tun season tel lovin ania voi khatma an la champion zui lova Manchester City hian tumthum ma hruai to in an champion zui veka Newcastle hian tumni ma an hruai towa an champion love vea Blackburn in tum khat ma hruai to in an champion zuia Leicester City in tum khat ma hruai to in an champion zui boka Aston Villa Leeds United le Norwich City te hian Christmas lain tum khat theu man hruai towa an champion zo lo vekani Premier League hian Christmas laia te bola ma hruai tu an champion zui tak hi tum som pasari aum towa an champion zui tak lo tum som paruk lai aum to bok percentage salak chuan Christmas laia te bola ma hruai tu te hi za somnga pani an championa za somli pariat an champion zo lo Arsenal hian Premier League te bola ma hruai chunga Christmas an man hi tumli aum to kan ti kha tun kum hi atum nga na ani sangni pathum season kha ama saberania atopa panina amoran boka an champion zo lova sangni paria season kha an voi ni na ni in season topa ero pathumna amor an bok dai thunga sangni somni pathum season kha ni le in season topa ero panina amor bokin an champion zo lo le a sangni pathum pali season khan avoi linan Christmas lain te bulama an hruai le ma se season topa panina bok an ni le tun season a hian avoi nga nan Christmas lain te bulama an hruai ta ania season topa khoya nge amoran bok don tuman kan la thelova Arsenal hi an sul nu en chuan Christmas laia ma hruai to zinga champion zui thiam lo zinga mi an nia chu chin than chia an nei chu an chun zom don nge nia adang lam ve to ang kum thara kan mudon ani tuna Arsenal in te bula ma an hruaina hi point ni chawania khelma bak match somni pakha lai ala ombok Christmas laia te bula ma hruai to zong zinga tuna Arsenal ma hruaina zat point ni chawa ma hruai to te chu Blackburn Leeds United Arsenal Manchester United Manchester City le Leicester City te an nia anjinga hian Manchester United chawin voi ni point ni chawin ma an hruai abak zong hi chen voi khat theu point ni in ma an hruaya Arsenal hian tu season a point ni a ma an hruai voi ni na an tong ve ta chi ani Christmas laia point ni chawa ma hruai to te an champion tum hi tumnga aum to a champion zui ta lo team pani anom bok chung champion zui ta lo zinga chuan Arsenal antela team dang pakhat chu Leeds United an ni tuna Arsenal umna bertu chu Manchester City hi an nia an ni hian Christmas laia te bula ma hruai tu te champion khal an ching sangni som pathum som pali season khan Christmas laia ma hruai tu chu Liverpool an nia khati lai khan Manchester City hi te bula pathumna an oma anin thlauna ero point khat chawani thung ma se season topa Manchester City hi an champion tadaya sangni som pare som pakwa season po khan Christmas laia te bula ma hruai tu chu Liverpool bok ni in khati lai khan City hi te bula panina an nia point li in Liverpool laka an niam jok ma se season topa Manchester City bokin champion no moi an choya sangni somni pakha season a po Christmas laia te bula ma hruai tu chu Liverpool ni in khati lai khan City hi te bula pariat na dai an nia point riat lai in Liverpool laka an niamani ma se City khan match an khel tlem jok thunga ti chuan season topa Manchester City bokin no moi an choile ta thowa sangni somni pathum season khan Christmas lain Arsenal in te bula ma an hruaya khati lai khan City kha pani na ni in point nga in an niam zoka ma se season topa Manchester City thau an champion sangni somni pathum somni pali season a po Christmas lain te bula ma hruai tu chu Arsenal an nia khati laia pani na City kha point ruk lain an niam zok ma se City khan an khel tlem thunga ti chuan season a top meu chuan Manchester City bokin champion no moi an choi le ani tun season a Arsenal in Christmas lain te bula ma an hruaya Manchester City hian pani na ni chungin point ni chawin an phak lo boka an kar azim hle tun season a hian Arsenal hian champion no moi an choi ve to don nge nia Christmas laia te bula ma hruai tu hi an hnuaya om team dangin le pe le in no moi an choi khal le ang match khel chun zom tur te hian chu ati chiang don ani ole khati chin kha tun tuma kan topic kan soi jaw the chin chu ni le photro se